whātu talafo le nei fwoi tai au si mai ala whaafonga tala lau Radio Samoa. E leo toi whaamalo sia le te tawana whai o fusi ua mua li I te tono le mauta fono. O le whai unga leo whai lo mai le fonga le mauta, Trevor Mallard I le po ana po I le mai a fono ai o le Standing Orders Committee. O lea fono tanga na whai a whaapitoa e laulili waile mata upolo tu malo sia I le taitai o le vaenga Maori, Rawiri Waititi, watatau na iai le saolotonga o la e le tau mo o mi ai le whai a fua ni fusiua. O le fono na pona au ta seile to atele o lea komiti e aua ne I toe whaamalo sia le whai o fusiua o li, ma ua saunoa I le fonga whetalai, ua ia talia ma o le a wha o ngā le whai unga le komiti. I nisi lava o whaasoa le fonga le mauta ilungo le tuira na po, na ia oto mai ai le taatianga o le whaatu la fono ino la ma malo mo whai pule a lii sa wai. O le asolua le ana tulia I whafa Waititi ma le fono, ono o le leo so na fusiua ma o le saolotonga o sau nei ma le komiti o se tala fia lea mo lea taitai. O le amatanga o Amperila, o le amatali ai au nanga trains a le te huia, whiwa I le vau Hamiltone ma au kilani. Tausanga luafe malitasi, le taimi muli na iai lea au nanga, masa iei fuangai a mata toe whiwa I le tausanga te aluai, petai I le tau nuu ona o le koviti. E lua whainga malanga I tutono le aso e tasi e o mai mangata I papakura, tu ua Hamiltone I le toe kuata I le ono, ma le afo le ono I le tai au, a o le toe fo I le afiafi o le latalata I le itulai 5 ma le afo le ono. O le tau fe malanga I ngā whaonga I concession card mai Hamiltone se fulu lua tā la luas fulsene, ai fitu tā la valus fulsene mai Huntley. So no le tai fono le Regional Transport Committee ma le Rail Governance Group Hooch Virgo o se tala fia lea mo tangata Waikato e anga I mai au kilani ma lo iei fuanga le awha lautele nei au nanga mo le lautele o Waikato I le lumanai. Ua fesilingia le vave ona mau o le nofuanga I whaanofo e se le whaipule fō le pātia le Green, a o lea na sau reporti wa tumu uma potu o whalitali malo. O le whaipule ia Ricardo Menendez March, o lea ua ia misia le vai aso mua o whanotanga le pale mene. Ona ele I uma le periota o lo whaanofo e se ai, I le taliu mai ai mai Mexico I sana malanga, na alu e vaai ona mātua wa ngase, ma o mai whata se malana paanga o lo sau I le visitor visa, po o le visa tafau, e ono masina le umi. O le asos fultolo te sema, na tu uai ele li whaipule ni sila mo Mexico, ma e whaapea na sila fia ma whaamanu ia atu I eile ta tamaita o la lātou vaenga whaopufai, Marama Davidson. To e foi mai o Ricardo na whaatala sanga mai ei mo se special exemption, po o se io e nga whaapitoa, e ma waiso la ua potu, ma e tusama report ele One News, o lea lava foi na whaao o lana tala sanga le Minister al Koviti Chris Hipkins, ma le isi taita le vaenga le Green James Shore. Peitai, I le whai unga le polesili o mtanga le wengo pisinisi, Carolyn Tremaine, le olo vaia no fuanga o whaanofo e se tangata mai fafo na ia te ena. E o I reporti o lea sa te ena, e le o tali tonu ai whaipule o isi tuangai, ona o le vave tele o na sawi luma o lona ingoa I le ki o tangata, o lo o whaatali ni o lato potu. O le aso tōna I nei e mai a whaanofo e se Ricardo malana paanga, ma o le aso lua o le vai aso fōu, e toi o ai I le mauta fono. O le pepesi o le vairusi le COVID le whalitali malo o le Pullman I Aukilani, na whea I le ea. O le whaamalamlamanga lea mai le Minister al COVID Chris Hipkins, ma e whaapea o le tali leo so e suenga na whaia whaapitoa, I le so ai o cases sa no nofo I lea whalitali malo e maua wanga ese. E lo toe whaongaina le Pullman I le taimi nei, a o whaamamama toe suia e a malulu lea na mua I masalo mia, o lo tapili ina le vairusi ma tili sala la wai tu tono le fantali malo. E se mai le ungo nei so e suenga, o le asona nafi na saini alo I ai loa le au mai o tui o le COVID a le Pfizer, ma o le a foi o tau nuu fulisa iwa e teu maluai, e lua fulisa u au inatu I kalai e sete, a o le isi fitu o le atu I au kilani. Tala muli o le nei tae au, ua mō lia li e to o luo au kilani saute, I le umio la au malosi whaapea fua la au whaasaina. O le tae au na nafi na whai ai le telo so e so e ngā leo I whale I manurewa, ma maua mai ai le telo fua la au whaasaina e au fiele methamphetamine ma cannabis, tupe ma la au malosi e wha. O ila ua wa mō o le li I tolus fulua tau sanga le matua, o tu o ia I le sapalaino methamphetamine, ma le ali I luas fulima tau sanga le matua I le umio la au malosi, ma o ia fo I leo lo so ina e tusa ma le la au malosi na whaalongo ina I Christmas Road I manurewa a o lomal kirisimasi o le tausanga te aluai.
O le ua mai atu tu la i luma o le whaamsino whai tu māloi manukau, ma o lo whaau au pia so e suenga a toa mo molianga whaau popo e ono toi whaia whaasanga ia i la ua. O tala nā mo le nei whai tai au.